Punna laufam hector listing ama chamanga kuntaret ki lupa crore kuntra nipan lakh taruk ki senfam oigadaba fau metric ton listing tara manga chamri kuntra taret lom Erang asina manghankhre haina Agriculture Minister T.S. Vishwajit na fongdokre wafam asi taranithoi suba Manipur Legislative Assembly mifam gi manga suba session gi ahum ni chanba nimit ki question hour da khangabo kendra gi MLA O Suresh Kumar na hanglakiba wahangi paukum piraduna Minister na fongdokibani Minister na makata na hai Erang asina lau singubagi lamda Chawna Sokhankhre Sokhalaba Lomi Singi compensation pinaba Home Department na chahi sige February kunmathoida senfam sing kaitharakre Lanai firm CDAC haiba amada sinaduna Erang asida sohlaba sing thidokpada punna lomi lising mga chamapan supna amarom thengnaki DC singi mateng lauraga ahanba phase ki oina sokhalaba lomi lising ahum chamri marfu humdoida compensation pithokpa hokre loinana lemhori lomi lising ani chahum marifu taramapan gi manungda lomi taramapan na reject tawkhibadagi re-verification tauna ba mari leina ba DC singi level da yengsili verification asi loibaga ani suba phase ki compensation da haptuna pithok lagani Mars tha asigi manungda compensation pithok pangamna ba honari karigumba yauhodaba leiraga su takpira u lengakta fund lengdana leiri haina fongdoki की पैसा सी कोई हुजिक पैसा करा होम डिपार्टमेंट ने से गिमनि सेंक्शन तौखरे अदुगा डीसी सिंगस्टा कोइना अफम खरदा कोई पीब हौखरे अदुगा मागे अकाउंट दा थुनमक विदिन दिस मार्च की मनुंग से दुम लोई चंगा लोइग्रनी ना अदुगा अखोय लेम हौरिबा 2399 जी करिगिनो हाइबा मतमदा अखोय की ngasai duplication अखोना आइन पंजगी बदो 19 numbers of the farmer effective farmer si duplication लेरमदगी लेरमबा अदुगा मरकता मखोय गिना थागलइबा चे सांगजा डेप्यूटी कमिश्नर दगे थागलगा जो कि स्टेट लेवल स्क्रीनिंग तब मतमदा कोई डाउटफुल खितंग ओइबना री-वेरिफिकेशन के अंतगा तौबिरो हाइदना अखोय डेप्यूटी कमिश्नर से थादगरे हाइबनी अदुना मैक्सिमम फार्मर दे हुजिक फंगनी अदुगा हारि पोतुना चुममे हारगदी अदम याम थुना दम within March adum piba yabagi laigani haji mai house adum thamjage because manam di fund si koi readily available oibni na